Bobane! Bobče, sinko, pa dojdi ovdje kad te ubo vika Majkoviću. Idu me, tate, ama je da se dotjeram me malko, tate. Da se doteraš? Da. Ha. A da se doteraš ti, navam da ne dojdu ja natam da te doteram sa skloce. De Pa, be, navam. tate be, de? Što si toliko nervozan kako da nemaš tamjanza u kandilo pa ti? A i što se doteruješ, be Bobane? Pa u izolaciju sam. Da, mak idemo s mamu na ručak, u dnevnu, a ti nesi vikan. A ja nesam vikan. Ne. More, Bobane. Zašto ja nesam vikan? Pa mama vika ne donasaš pare, ete za toj da znaš. Gledaš, upravo si. Ona žena kad nema pare neće nikoga. Toj nesi upravo, tate. Ona ga saka komši, on ne deka ima nešto mnogo pareva, koj zna zašto ga saka. Bobane, pa tropaš gluposti. Znaš li koliko sad došle teški vremenja? Ja pobeda zivam karticu sa karticu na bankomat da vadu pare. Da vadu pare da kupuju jajca za Velikden. Ja pop. Nego sreća, more hula hopke nema da kupuju za vržuvanje jajca, to je majka ti ima. To je nesreća, tate. Mama kaže sa snjoni hulahopke, ki gi vržuje na komšu jajca. Njegovi bile ubovi golemi selski dobrojke ispadnale. Pa tropaš gluposti, Bobane. Odi od dnevnu donesi novčanik, u novčanik je kartica da idu na bankomat, ajde. Tu si se zafrknaje, tate. Mama sabali ti dok spiješ, na prsti polaka zemagu, kartičku i na bankomat, fup, titiri, sve pare gi zema. I kao loše vreme s ovoj virus, onaj tatko ti možda odrpne. Aj, skače. Dobro, be, A mi tate. skače, ti. Odrpnu ga na... Prosti mi, šefe. Možda sam malo pogrešio. A šefe, mene sek mi tek na. A da odložimo mi ovaj Velikden, šefe, a? Izbor je odloživa golema ravota, pa valjda može jedan Velikden da se odloži. Da povežbam ja malko. Blagoslove vidi Hriste Bože naš, blagoslove.